Evo jedan klip o lijeskama koje ovdje se nalaze kod Punice. Znači ima, mislim, da li 51 stablo. Znači ovo je zapadna strana. Sunce zalazi tamo, međutim šuma je baš blizu. A lijeske sam prošle sedmice kosio i sjekao sam mladorast. I u principu svake godine one dobro rode, međutim to se nikad ništa ne dočeka. E sad ako može neko koji je iskusniji ima veze s lijeskama da mi kaže u čemu je problem. Znači evo, sad ću vam. Da, još jedna važna napomena. Znači ničim se ne tretiraju. Nikakva hemijska sredstva. Znači evo, sad, šta je danas? Danas je 7. 8. jun. Evo, vidite kakva je ta lijeska. Znači, ovo je, pretpostavljam, već mrtvo. Znači, ona je još mekana, znači nije ova ljuska još formira. Evo, izlazi to. Ali meni se čini da će ovo otpasti dok to bude za zrenje. I tako, evo, skoro ova je već crna, kao i ova ovdje. U principu, sve su takve, znači dobro rode na početku i onda se osuše. E sad, ima li tu lijeka, ljudi moji? To me zanima. I još jedna stvar, da li je ovo pregusto posađeno, znači između ovog ima možda pa 2 metra. Pošto šta je problem po meni, još sam ja ovo razrijedio. Znači vi, sad se može, znači kad se uđe ovdje da se savije grana, pa da se bere. I ono što, znači da li je ovo pregusto posađeno, znači ovo ja odručim i dohvatim bukvalno stablo. A ja sam visok 180, znači to je možda eto na 1,80 m je to sađeno. Imaju dvije vrste, znači ima ova koju ja zovem zelena i ona dole koja se ja zovem crvena, sad ne znam tačno o kojim vrstama se radi. Šta sam još htio da pitam? Znači i još jedno pitanjce. Da li se lijeske beru, znači sa drveta, sa grane ili se kupe dole kad otpadnu? Znači to isto ono, neki ljudi mi kažu ovdje lokalci da se to kupi sa grane, ono bere sa grane, a ovo što je otpalo to ničem ne valja. Ili se strese pa se sve kupi. Evo vidite ima ovdje. Dobro, ovo je sve trulo. Ovo je ostaci od ranijih godina. Kako sam sjekao mladorast. I to kako sam proređivao. Znači da se može normalno proći kroz ovo, da se ne morate sagnjati da vam ne izbije oči. Još kod ovih lijeski, znači dosta suvih grana. Baš dosta. Nije mi jasno zbog čega. Znači prošla godina jest bila, činim se, sušna, ali sad ovo je baš u hladu. Evo ovdje jedna fali. Ali tu izbija mladorast. Tako da, vamo sam gore preskočio. Tako da eto, ako imate neki savjet da date, dajte. Da li to treba tretirati nečim hemijski? Pošto je, evo, to je crno. A ova nije. Mislim, pretpostavljam da treba nečim tretirati hemijski još dok je to u cvatu. Da bi se bilo šta očekivalo. Evo, se to vidi ovdje. Vidite vi, evo, znači ovo ću otkinuti to dok vjerojatno nema ništa. Znači ovo je ko grozno. 5 komada, od njih 5, 4 su smeđa, jedan je ok. I taj vjerojatno ok će
do kraja, dok bude spreman za zrenje, biti ono šupalj ili crvav. A ovo su ove tamne, to jest crvene, a one tek, one su, ono, ne znam, imaju malo lista. Evo, ovo je mrtvo, nešto je polomljena grana. Tako ljudi, ništa, eto, ako imate šta posavjetovati, posavjetujte.